He kanikani hip-hop no tāmaki ki te tonga, John Vaifale. E mōhio whānui tiana, ko Happy Feet I eke ki ngā whiringa whakamutunga o tētahi whakataetae ao I Tiamani I te mutunga wiki ki muri nei. Nā ko ia te kai kanikani tuatahi I Aotearoa ki te paitūranga ki te Red Bull Dance Your Style. He whakataetae kanikani taera maha e riro ai mā te kai mā taki ngā toa e pōti. Anei a Michael Cugley. He whakangahau nā wētahi waewae kakamane. Ko John Vaifale tēnei e mōhio tiana ko Happy Feet. Nāna I toa ai te wāhanga tira I te whakataetae ao e kani tō kani ki Frankfurt I te wiki kua pahure nei. He tuatahi hoki mō Aotearoa te eke panuku I taua whakataetae. It's like being alongside your heroes, versing your heroes is like, it's crazy, bro. It was actually amazing. And then at the end of it, to be the winning team, yeah, it just topped it off. It was like the icing on the cake. It was mean. But I think for me personally, the real win wasn't winning. It was just being amongst heroes that I look up to. I whai tūranga Vaifale ki te whakataetae te tīmatanga o tēnei tau, anō nei ko ia kē te toahanga nui ki aia. To be there and to tell people, yeah, I'm the Aotearoa representative, you know, like I'm the one who's ripping our small little country in the corners. If I had the sense of pride, you know, when speaking to younger youth or like rangatahi, I always like to align it with sports players. You know, when you watch rugby players train, they train. You know, they will go to the nearby park. They will practice their kicks. They will run. You know, and it's the same for dancers. We just need to keep going. You know, if you have that sort of passion for it, keep going. Take opportunities. Do what you can, and make connection. Ko tā Vaifale I tēnei wā he aro hāngai ki te whakatika mō tētahi tau whāinga kanikani tau mātaki tini I te pokapū o tāmaki a te rawiki. Michael Cugley, Te Ao Marama.